ymwelwyr Penybont ar rediad o 11 gêm heb golli. Jones yn troi'n dda, heibio un, heibio'r llall, ac yn croesi'n isel ar ergyd yna'n disgyn i Cybongo. Mae angen y rhwyd yn y diwedd, ac mae'r Met ar y blaen. Lewis Rees oedd yno, gwaith da gan Sam Jones i lawr y chwith, i'w chroesi hi mewn. Dixon Cybongo yn cael rhyw fath o ergyd a'r bel yn disgyn yn garedig i Lewis Rees, a Rees yn procio hwnna i gefn y rhwyd. Crosby ar bas ymlaen i Harry Owen. Elliot Evans yn canfod. Sam Jones yn ergydio, a hwnna'n disgyn i Harry Owen, a reit ar ddechrau yr ail hanner. Mae Met Caerdydd wedi dyblu i mantais. Harry Owen yn manteisio ar y bel lac yn dilyn arbediad Celyn Absalom. Caerdydd i'r post y bellach chwilio Matthew Chubb. Chubb dal yno. Hanner allan. A Nathan Wood ar ben ei hun. Heibio i un, heibio i ddau. Mae Nathan Wood drwyddo. Amrediad gan Nathan Wood. Nathan Wood yn sgorio i Penybont. Ac amrediad gan yr ymosodwr. Yr holl ffordd o'i hanner ei hun. Curo 4 amddiffynwyr y Met. I ymdrechion gorau nhw i'w dynnu fel lawr. Mae Nathan Wood wedi carlamu drwy ganol cae a chael gol yn ôl i Penybont. Mae'n fynd y fyr yn y diwedd. Whitmore i Ryan Reynolds. Kane Owen yn y cwrt Cosby. I Reynolds. Reynolds yn ergydio, a hwnna i gefn y rhwyd. Yr holl ffordd drwy'r dorf a chwaraewyr, ac mae Ryan Reynolds wedi unioni'r sgôr i Penybont. Doedd Alex Lang methu gweld llawer ar yr ergyd yna. Kane Owen yn codi hon i gyfeiriad y cwrt Cosby. Iorwerth ar peniad ymlaen. Reffel sydd yno. Reffel yn troi. Reffel yn codi honna i'r post yn bella. Ac mae gol gan Lewis Harling. Ac mae Penybont wedi dod o ddwy ar ei hôl hi i fod 2 gol i ddwy ar y blaen. Peniad Lewis Harling ar y postyn pella. Ac yn sydyn reit, mae'r gêm ma wedi troi yn llwyr. They've done what Met do, you know, they've sat back and they've caught us twice really. You know, they've done that, fair play to them, they've done that all year. But, you know, our squad, what we've been through the last couple of weeks, obviously the appeal's looming now. You look at the character of our boys, you know, we've got boys coming in tonight like Ryan Reynolds, he's come in, scored. We never give up, you know. I think we got our just desserts in the end. Whether Met had a couple out, but, you know, they're wasting time from 5 minutes at the start of the game. Our boys like that go through that frustrated. We've given 2 cheap goals away, you know, and in the end, I think we got what we deserved. Whenever you're 2-0 up, you know, you want to make sure you see the game out, and we didn't do that. So there's lots of stuff to work on there, and within that, you know, we know there's things we can stop. However, we need to do that in games at the moment and not work on that with the games running out with the season as it is. So yes, really frustrating. Credit to the players and courage that they showed, but we have to be better in that final 25 minutes. Dylan mewn hanner cyntaf oedden ni isio, oedden ni'n bach yn frustrated, oedden ni'n creu lot o cyfleon a doedden ni'n efo'r digon o quality roi'n y ffwr, a dyn Met yn sgorio un efo, dwi'n meddwl 2 funud ar ôl yn y hanner, a mae'n bach o low blow i fynd i fewn hanner amser. Dwi'n meddwl, da ni wedi bod yn dominatio trwy'r hanner cyntaf, a wedyn i ddod allan wedyn, ail hanner a considio wedyn, 2 funud o lo. But, ia, oedd o'n frustrating, ond dwi'n meddwl oedd cymeriad gen o'r ogiau gyd i gwffio a i chwarae i'r clwb, i ddod nôl ac i'r o gêm, a mae'n anhygol o effort gen o'r ogiau.